O loo mai tauina foi le tātou tulafono o lewa folasia. O le fono whāwai, o lātou matawhai ioi, i lau mai tau, o se komiti ngā lui. E pei e tau whtena i lau mai tau i le tūlanga loo iei le teimi nei, ona o lewa sau foi tātou tulafono. O loo iei le komiti whaafoe, o le steering committee, o loo iei foi le komiti whaatonu, i tu tono le tātou mtanga luenga ia, au le fono whaawai, o lātou ia, le lau e hao mai ia manongi tu tono i tū malo e whausia ai fuafuanga, ia ma tau mawhai ai foi ia le plan lea ia whaho mai, ia ai whai atu le komiti whaafoe, ma le komiti whaatonu, ia le whai unga pe talia pe le ai. O le winga lau whamtalanga lau a whionga. A pe whea lau whionga minister, me se foi tātou whainga malo. Ai pe sui le ta unga o le fono whaavai o ati nai o tu malo. Ai pe mawhai ona tātou whaapea. Fono o ati nai o tu malo, o le komiti o ati nai o tu malo, pe o se tua lalo lea, o se tatalo atu foi lea. Ina ia whaingo fia e foi lewa ai mai o nuu mafio anga ai mese foi ia pulenga o ali im fai pule. O lea sa tātou whalongolongo foi nei tae au. Sa au mai foi se tasi o sui mamadu. Le fesiri. O wai e pule i le fono whaavai. O wai e pule i le fono whaavai. Ma nino le saunoanga lau a whionga le minister. Le sa e saunoa. O le ploketi a le tātou malo. Ploketi a le tātou malo. O le e watu aise tu a lalo. Ka wala i lau whionga le whongwhitalai. Ia, whionga foi minister, e me se foi tātou whainga malo. Ona wale mawhai ona, eise ngai o inga foi le i tu atu. Whaatala noa nei mata upo ai lewa i lumo le tātou lau a fono. Le fono uso le tātou atunu. E mawhai ona teu i se tūlanga whaingo fie haia. Ona talia, ona whaitaita inga sio mātou no. Ia, e ele mātou whai uporu. Ia, a tau lore whai uporu o le mātou le i tū malo. A fie inu e tonu. Ia, a tono le fono whaavai lea i lau mai tau. I sio mātou i tū malo. Ia, pero o vaenga ia e watu e se tatalo. Whionga taitai o le tātou malo, ia me se fori kapeneta. Ia ai me se le minister. Ia o loo fito i tonu a ia tātou tū la fono. Lau whionga le whongwhetalai. Lau whionga se me fia whamamlam. Ia, Maria whenor whina ngalo le vai maunga lua lo sau noa lo i eid whau la vea le whionga le minister. Tūlai mai lau whionga le minister. O le lava sa tau whaalongolongo, lau a whionga le whongwhetalai i le sau noanga le sui malu. Sa tau mai tau lava ona lai ta amilo mai tua le lua fesfugono se ia o mai taimi nei. O le lava tau mai tau watu. O le sa whaaleo mai sa o le vanta pena la komiti whawai. Mai leo whapea o watu tu la fono le tau fie le tūlanga. Nā lava mawhai o na ola tau e le stala le fono whawai lea po le whawai komiti whawai lea o lana i tūmano. Ese mea. O le fono whawai lea. O le au wala tuai le ngaluenga le malo i tutono le tu malo. E le o whapea o se vaenga o le tu malo lai whai el tono. O i le pūlenga lea, o lo au wala tuai le se leni. Ai a whapea e le tu le fo i ai, pe a whapea o lo tamu whai lava o tau. E le si tala i au tau fono whawai. O nisi foi komiti o lo ta pena o tau. Se i vanga nā, e le vatua la i el se leni o le malo. O na lea lava ta pena le malo, o le fono whawai, e alu sa o el se leni. O lea fo wa umano whamani noa le board ma le steering committee. E te leo le se senga ngā ruenga. E le ma whai le board, ngā lato whatonunga, le mata ngā ruenga o ofisa o whatoanga, o le whalema. O isi lawa mata ngā ruenga te tele al malo, e ngā lue whatasi lalo ia manuia le whamoe moe. O le ala nā lo talo atu. E le lava le whama malamo ne fufuanga. Awa fo i visi saunoanga fo i o fono mai tua, ba le whalo ala. Dai sa no lo fiona le sta, le manato le tu lai mai la fiona le sui pan, via sei tu lai mai lo fiona sui pan. Na stai, na fa sa ino le teme sui malu. E si vai ngata u le na o e sa no le fiona le sui malu.
Sila ia le sa unoe winga e tātou community integrated management plans. Sa amatau, sa fausia le lua whema le ono, coastal infrastructure management plans, SIM plans. I nā SIM plans lua whema, i lua sufitu, sa toi review wai, sa ilo. Le telo mana ongo nu mai tu malo, sa ini fo ia le whiunga minister. O ele le nātaimi. O mai tau ai, o le tele o ngā luenga, le i whatau nuina. So review le lua awhi sufitu. Tu fo iei mana ongo i tu malo. Mai tau ina, o le tele o ngā luenga i, le i whatau nuina. Ala lea nene whanau el tātou, hanga e tu lau an mauta. Ai sea, tele palo next, o le o ato so swani i tu malo. Le ala le ala o whiunga tu. El fina ngalo le whiunga e i Palemene. Whai ngā malo. Whai se awala. E ngā lue ali tu malo. Le ala o i mleiten. O lea ua ta. O tātou community district development plans. Ia. E whatau nuina. Manatu o lea o tele ni whatau nuina ni se o vaenga. Ia lea whai o take ownership a tātou tu malo. Lea vaenga. Ia. E whai o ta pena ia. A tātou mta ngā luenga. So ngā lue so tau au. A tātou tu malo mere mula tole ngā whawhitai. Ia, e lau whiunga sui mamalu. Ia ili te pena ina le lei. E o plans a tātou tu malo mala ngā whawhitai. Maro whawhitai lau whiunga sui pārmia sau. Ia manatu o manino le lei sui o lo sau no le taimi nei. Tu atu lewa no, ia langa leo te mai tau atu lai. Fou marisa o le whiunga de minstau tupe mau. Tu atu lewa no. Lau whiunga de Fonotaga. Nang leo sa no ale sui mamalu. Lua fesuru ono sa ta waila to tu malo le vai monga mua sifu. Ela ngwa ol vai monga mua fa mole. Lua fe na o fai no uai. Sa ve un fai la tu si el mato no ma te tu pel mato no. O te le fa longo ni me fa pe ni fo fa vai. Anga lu ta wole tu malo le li o te le. O mena tau patu se langono. Anga lu ta vai monga mua. Wa o suil vai monga mua. Sa fai nu mai lava lua. Lua sfurono tau sanga o fai nu. O tele fa long me fa pena lo ter tono matutu malo fa mol ia mal fa la fa tai. Malo whawhitai lo whiunga minsta ia. Manatu langa leo tatu o tonu ar tatu maro longa whawhiafi. Au te roa le mea fōlena na nau e le whiunga le sui o lo sauno nei o le melea. Ia o le a whatatia e se tau manga le Palemene mo lana tau mawhitanga ma mafa o le fiafi le tina. Le ngang whaloar